Manje-ke siyamuva sizokhuluma ngani? Estimation of sets. Kodwa ngaphambi kokuthi sikhulume ngama-sets-ke sichaze ukuthi yini ama-sets. Bekumele siqale sichaze ukuthi okay, kuyini lokhu? Ngabe sikubiza ngani? Lokhu siyabona ukuthi ubani? U-square root sika-1 u-1, u-square root sika-4 u-2, u-square root sika-9 u-3, esika-16 u-4, square root ka-25 u-5, kanjalo kanjalo. Lokhu-ke square root sika-1 esesikhiphela u-1, square root sika-4 njalo njalo. Siyabona ukuthi lokhu kusikhiphela bani? Ama-whole numbers. Lama square root lawa sikhiphela ini? Ama-whole numbers. Uma ngabe nje sifaka u-calculate sithi square root sika-4 sizothola ini? Sithola u-2 oyini? Oyi-whole number. Asiyitholi mhlasimpe u-2, 3 inamba eyidecimal. Lokho-ke sikubiza ngokuthi yini? U-square root sika-4 ikukhiphela i-whole number, square root sika-64 sikhiphela i-whole number. Sikubiza ngokuthi yini? Ama-perfect squares. U-4 uyi-perfect square, u-9 uyi-perfect square. U-9-ke uphuma kanjani? Ama-perfect square aphuma ngokuthi senze njani? Masithi u-2 squared la, 2 squared kuzosikhiphela bani? 2 squared kuzosikhiphela u-1. U-1 lona uyini? Uyi-perfect square. Sithi uyi-perfect square ngobani? Leyo number leyo masithi square, 3 squared isikhiphela bani? U-9. Not u-square root 9 isikhiphela u-9, u-4 squared isikhiphela u-16. Ingakho-ke mase sifaka la under i-root sign, masithi square root of 16 kuphuma u-4, sithi u-16 uyi-perfect square ngoba ukhandwe u-4 times 4, u-16 ukhandwe ubani? U-4 times u-4. U-36 ukhandwe ubani? U-6 times u-6. Okusho ukuthi ama-perfect squares amanamba kanjani? Amanamba ukuthi uma uthatha yona uyi-times up by itself ikukhiphele nalowo sithi i-perfect square le. Ngobani? Ino-6 times 6 oyikhiphela le number le. Masithi siyabuka u-square root 2 noma hlasimpe sibuka u-2. Masibuka u-2, ngabe u-2 uyini? Uyi-perfect square noma cha? U-2 akanayo inamba eyithatha yona ithi times by itself isikhiphele u-2. Ngoba masithi 1 times 1 kuphuma u-1. 1 times 1 is equal to 1. Masithi 2 times 2 akuphumi u-2, kuphuma ubani? Kuphuma u-4. Okusho ukuthi u-2 asikwazi ukuthi sithi uyi-perfect square ngobani? Akanayo inamba eyi-times up by itself kuphume u-2. But u-36 is equal to u-6 times 6. Ngoku-6 uyakwazi ukuthi ayi-times nomunye u-6 owuyena kuphuma u-36. Lokho-ke sikubiza ngokuthi u-36 uyi-perfect square. Nobani? No-49. U-49 ukhandwe ubani? U-7 times 7. 7 times 7 u-49. Kumele kahle kahle kufane lokhu nalokhu kufane. Ama-perfect squares wethu akhandwa yini? A times u-A is equal to i-perfect square yethu. I-perfect square yethu. U-A times A, u-A any number, any whole number, ngoba u-A akumelanga abe yini? Abe i-rational number, akumelanga kube yini? Kube i-decimal number, kumele kube i-whole number. A times A is equal to i-perfect square. Masithi mhlawumpe u-A wethu, lethu u-A abe ubani? Any number, mhlawumpe u-A abe u-3. 3 times 3 ubani? U-9. Ngakho-ke sithi lana
u9 uyi-perfect square. Ama-list of perfect squares lawa. Qhubeka kodwa-ke wagcinela ku-100. 3 times 3 kwaphuma u9, u9 uyi-perfect square. Nawe usungacabanga-ke any number nje, masicabange mhlawumbe sicabanga bani? Sicabanga u9. 9 times 9, 9 times 9 nangiya laphaya. 81. 81. Shuthi i-perfect square. Okay-ke, kunalento ekuthiwa yini? Sine-perfect square, ne-perfect square, ne-perfect cube. Okay, i-perfect cube yona ikhandwa iphuma kanjani? Okay, perfect square lana kuno-2 okhona. But-ke kwi-perfect masithi cube root kusuke kuno-3 la, square root kusuke kuno-2 la. Okay, sithi cube root kabani? Cube root kabani? U-8. Masifaka la kwi-calculator i-cube root ka-8 sizothola bani? Sizothola u-2. Khumbula-ke la sithe lawa yini? Ama-perfect squares. Perfect squares. Lokhu kuzoba i-perfect cube. Ngobani? Ngoba nako njengoba kuno-3 lana njengoba kuno-2 nokuyithatha leyo number iyithandeka u-2 ngoba kuno-2 vele la auto ongabhaliwe. Lana ngoba sino-3 kumele le number lena iyiphindaphinde kangaki? Kawu-3 ukuze sizobona ukuthi leyo number izophuma lapho izoba yini? Izoba i-perfect cube. Okay, asibone kanjena. I-perfect cube yethu bese i-perfect square u-A times u-A. Kuphume-ke i-perfect square. I-perfect square yethu. I-perfect square yethu. Okay. Lana-ke kwi-perfect cube senza njani? Sithi sino B times B times B. Okay, sinani sine-perfect. It's perfect cube. Yes, sine-perfect cube. I-perfect cube. U-B. Lo B lona singamcabanga kube any whole number. Kade sisho nala ekuqaleni kuyi-perfect square. U-B kusangaba u-1. 1 times 1 times 1. 1 times 1 u-1 times 1 u-1 is equals to u-1. Okusho ukuthi u-1 wethu, u-1 uyini? Uyi-perfect cube. Cabange enye elandelayo. Mhlasimpe u-2. 2 times 2 times 2. Check i-answer yethu. U-2 times 2 ubani? U-4. 4 times 2 ubani? U-8. Futhi sino-8 la. U-8 uyini? Uyi-perfect cube. Siyabuka la sithi 3. 3 times 3 times 3. Sibukisise-ke lana. U-3 times 3 ubani? U-9. 9 times 3, 9, 18, 27. Kube u-27. Okusho ukuthi kunjani? U-27 uyi-perfect cube. Okay-ke, ake sizame-ke ukuthi singene-ke kuma-set wethu. Sobona kahle-ke ukuthi masikhuluma nge-set sikhuluma ngani. Njengoba sichazile ukuthi okay, lokhu lama-numbers lawa 4, 1, 4, 9, 16 ama-perfect squares. Square root 1, i-answer yakhona ilena. Square root 4 ilena. Square root 9 u-3. Square root 16 u-4. Uphume kanjani no-16? Njengasho ukuthi i-times kawu-2 ngobani? Kuno-2 ola. Square root cube root. Uma kuthiwa cube root uzoyiphindaphinda kangaki? Kathathu. Okay-ke, yasikhiphela ini? Isikhiphela ama-whole numbers. Kubuyele la kuma-set. I-set yini? Inamba-ke esizothi masiyifaka i-calculator senze isibonelo ngo-2. U-square root 2
Uma kwangasikhiphela i-whole number square root 2 wethu kusho ukuthi uyi-set. But uma kwasikhiphela i-whole number u-square root 2 akasiyona i-set. Sibukelana-ke no-square root 2, no-square root 4, no-square root mhlasimpe no-7, no-square root 16. Asibukelana-ke. Sizobuka la ukuthi ukuphi okuyi-set kulama numbers ala. Square root 2 masimfaka kwi-calculator, simfakela kwi-calculator. Square root 2 kuphuma i-decimal number. Square root 2 kuphuma i-decimal number ewu-1.4142 eqhubekayo ende lapha. Siyabona ukuthi akuphumi i-whole number, okusho ukuthi u-square root 2 wethu uyini? Uyi-set. U-square root 2 uyini? Uyi-set. Sibuka kephi-ke manje? Buka la ku-square root 4. Masimfaka la kwi-calculator u-square root 4 sizothola ukuthi square root 4. Square root 4 usikhiphela 1, usikhiphela u-2. Kusho square root 4 akasiyona ini? I-set. Kanjalo nala ku-square root 7. Square root 7 masimfaka kwi-calculator uzosikhiphela i-decimal number. Nesikhiphela i-decimal number ewu-2,64575 eqhubekayo ende okusho ukuthi lokhu kuyi-set nakho. Lokhu kuyini? Kuyi-set nakho. Lokhu-ke square root 16 naku square root 16 kuzophuma u-4. U-4 okusho ukuthi uyini? 16 i-perfect square. La nanga ama-set wethu. Ama-set ngobani? Asikhiphela nayi number eyi-decimal number. Ya, sizongena-ke kephi-ke manje? Sizo-estimate ama-set. Okay, mase sikhuluma ngo-estimate ama-set, suke sifuna ukwenza njani? Sisuke sibona since sesithe masi-check-a sathola ukuthi u-square root 2 uyini? Uyi-set, uyi-set number. Sizo-check-a ukuthi u-square root 2 njengoba uyi-set number ungakhona ukusikhiphela i-whole number. Ngabe ulaya kwawaphi ama-whole number? U-between which whole numbers? Kodwa siqale si-check ukuthi u-between which perfect squares? Square root 2 u-between which perfect squares? No-square root 1 no-square root 4. Square root 2 ula square root 1, square root 4, square root 2 ula in between la. Okusho ukuthi-ke sesiya-estimate-ke manje. Estimate i-set. I-set yethu iwubani? I-square root 2. Square root 2 wethu u-between bani? Kuma-perfect squares. Perfect square yethu ewu-square root 1 ne-perfect square yethu ewubani? Ewu-square root 4. Uyabo? I-set yethu i-between i-perfect square yethu, square root ye-perfect square yethu ewubani? Ewu-1, i-perfect square yethu ewu-4. Siyazi-ke kodwa-ke ukuthi u-square root 1 ubani? U-1. Square root 1 u-1. Nathi i-set yethu le esi-estimate-ayo. Square root 4 kuzoba ubani? Kuzoba u-2. Lokhu kusitshela ini? Just estimate i-set yethu. Funa uku-check ukuthi masiyifaka kwi-calculator i-set yethu izophuma i-between which whole numbers? Izophuma i-between bani? U-1 no-2. But izobe ingekho equals to 2, ingekho equals to u-1. Kodwa izobe i-in between la. Kusho ukuthi izothi 1, something. Masifaka lokhu kwi-calculator. Ake sikufake-ke sikuthole ukuthi kuzobe kuba. Okay, masithi square root. Masithi square root 2 sithola bani? Okay, izobe square root 2 sithola u-1, 4, 1, 4, 2. Kube inamba ende eqhubekayo. No, eqhubekayo kodwa iphele, ayisiyona i-recurring, iyaqhubeka kodwa iphele. Siyabona ngempela ukuthi si-estimate kahle ngobani? Sithe i-set yethu i-between u-1 no-2. Nempela i-set yethu iwubani? I-1,4142. Nempela i-between u-1 no-2. Yila si-estimate khona ama-set wethu. Okay, ake sibuke enye i-example, sibuke esinye isibonelo. Masibuka esinye isibonelo,
Asike si-check-e u-square root uba sithi check ukuthi okay u-square root 15. Ngabe u-square root 15 uyi-set noma awusiyona i-set? Sizobona kanjani ukuthi u-square root 15 uyi-set noma akasiyona i-set? Sizothi uma simfaka lo kwi-calculator kumele asikhiphele i-whole number. Uma simfaka kwi-calculator asimfake sizo-check-a kahle. Asithi square root u-15 kuphuma inamba eyi-decimal, kuphuma i-decimal number. Okusho ukuthi-ke u-square root 15 uyi-set number and siyabona nala ukuthi asimtholi. Sino-square root 1, square root 2, square root 9, u-16, 25 kuya le sithole u-16 asimtholi u-15. U-square root 15 uyi-set number. Sesiyamu-estimate-ke manje noku-check-a ukuthi ukwawaphi u-between which whole numbers. Siqale si-check ukuthi u-between which perfect squares. Okay. Siya-check-a-ke square root 15 u-between u-square root 9 no-square root 16 ula in-between. Okay, simbhale lana square root 9 square root 16 and-ke square root 9 asimfaka calculator kuphuma bani? U-3. Kuphuma bani? Kuphuma u-3. I-set yethu o-15 square root 16 kuphuma bani? U-4. Uma simfaka calculator kuphuma u-4 oyi-whole number. Kusho ukuthi u-square root 15 sesiyazi-ke ngisho singaya kwi-calculator kodwa sesiyazi i-calculator ukuthi izosikhiphela inamba e-between u-3 no-4 kodwa ayikho equals to 3 ayikho equals to 4 because once yaba equals to 3 kuzosuke kusho ukuthi akuyona i-set leyo but i-between u-3 no-4 sesathi izothi 3, something i-set yethu. Okay, asithi-ke siyifake ngamasibomu siyi-check-e root 15 impela ithi 3,87298 iqhubeke-ke i-between u-3 no-4 but uku-estimate kwethu kuzophela la because lokhu kusuke sekuyini kuyi-exact number. Sesi-estimated uma kuthiwa estimator this set u-square root 15 ukuthi la which between which whole numbers estimate siyazi u-between u-3 no-4. Alright, ake si-check-e-ke manje siphume la kancane kuma-square root ngoba ayigcini lento ngokuhlala kuma-square root iyaqhubeka siye nakuma-cube root. Okay, masithi siya-estimate-ke manje estimator i-check ukuthi ingabe u-cube root 9 ngabe le number lena iyini iyi-set noma isiyona yini? Sizobona kanjani? Sizobona ngokuthi masiyifaka kwi-calculator isikhiphele i-decimal number sibone ukuthi le number lena iyi-set but angasikhiphela i-decimal number sikhiphele i-whole number okusho ukuthi le number lena ayisiyona i-set. Nanokuthi kumele si-check-e ukuthi ngabe u-9 lo uyakwazi yini ukukhandwa. Khumbula besithe kuma-cube i-perfect cube ikhandwa ubani? Ikhandwa u-b times b times b. Lapho kuzokhandeka i-perfect cube. Siya-check-a ukuthi u-9 siyakwazi ukwenza lokho ku-9 ukuthi akhandwe amanamba afanayo siwa-times kathathu kuze kube kathathu. Mase siya-check-a sithi 1 times 1 times 1. U-1 times 1 u-1 times 1 u-1. 2 times 2 times 2. 2 times 2 ubani? U-4. 4 times 2 u-8. Okay, sidlule 3 times 3 times 3. U-3 times 3 ubani? U-9. 9 times 3 u-27. 27.
Uyabona ukuthi sesadlula nayi i-perfect cube yethu, nayi i-perfect cube yethu, u-9 akekho kwaze kwaba khona u-27. Okusho ukuthi lona uyini? Uyi-set number. Sesiyam-estimate-ke ukuthi i-set number yethu iwubani. Estimate lana izoba between bani? Check-ile laphaya sathola ukuthi sengivele ngingasula. Okay, bese si-check-ile sathi 1 equals to 1 times 2 times 2 is equals to 8. 3 times 3 to 27. I-between bani? 9 lona u-between bani? Singasebenzisa u-2 laba, sathola u-8 no-27. Ukusho ukuthi okay, ukuthi asikubhalile lokhu. Sinobani? Ama-perfect cube wethu, nanga ama-perfect cube wethu. Perfect cube wethu u-1. Okay. Kuzoba u-8 nabo-27. Ukusikhiphela bani? Usikhiphela u-1, usikhiphela bani? Usikhiphela u-2, usikhiphela u-3. Lokhu-ke kuyafana nalokhu ukuthi lokhu kwama-perfect cube lawa ama-cube root lawa ama-square root. Siya-check-a ukuthi lokhu ku-between ba? Ku-between i-cube root kabani? Ka-8 ne-cube root ka-27. Cube root ka-8, cube root ka-27. Cube root ka-8, i-cube root ka-27. Siyazi ukuthi lona cube root ka-8 ubani? U-2. Cube root ka-8 u-2. I-set yethu lena. Okay. Cube root ka-27, ka-27 u-3. Ukuthi nayi sesi-estimate le-set yethu ilaya between u-2 no-3. Kusho ukuthi izoba inamba kanjani? Ewu-2, something. Asiyi-check. Lithi cube root uyafaka ku-cube root kwe-calculator. Cube root kabani? Ka-9. Cube root ka-9 ngempela i-cube root ka-9. Ngempela i-cube root ka-9 u-2,080 eqhubeka ibe yini? u-3. Ngempela i-cube root ka-9 ilaya between u-2 no-3.